abanga bazamura icyubahiro. Ndio. Abanga bakomera Imana amashyi. Haleluya, Jehova Jala we. Jehova Jala we. Haleluya. Umugisha wa kabiri twaherewe muri Kristo Yesu ni umugisha wo kutugira abana b'Imana. Bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzaza ntikurekanwa bene data, icyakora kuri hafi nibuka ibyabaye kuva kera. Semeni amen. Haleluya. Igihe cyawe niyo nshuti yawe, kandi igihe cyawe niwe aduyi wawe. Nukoresha igihe cyawe neza, you are friend of your time. Ndio. But when you use it uselessly, you are the evil. Uzoba umwanzi w'igihe cyawe nutamenya kugikoresha neza. Turabumbura Bibiliya dusome ijambo ry'Imana ryanditse muri Tito. Sinzi ko mufite umusomyi mwiza ngo aze kumfasha gusoma. Tito ni igice cya kabiri umurongo wa 11. Hari umusomyi mwiza mufite John, ushobora kudufasha gusoma Tito igice cya kabiri umurongo wa 11 ugeze kuri 13. Tito 2:11. Biravuze ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Yes. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'ibyisi. Bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka. Twubaha Imana mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. 14. Watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose kandi yuhagire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Nimumfashe tumukomera amashyi kuko uriya watangiye kumfasha. Ndashima Imana ko ngeze hano Nyabiheke, ngira ngo niko. Imana ishimwe cyane. Amazina yanjye banita Bienvenue Rwiyereka. Nkorera umurimo w'Imana muri Gereza des Âmes kuko babivuze. Njyewe n'ubwa mbere ngeze hano, ariko namaze kubona abantu utari ubwa mbere mbabonye kandi ndabishimira Imana. Ubwo muri gahunda y'iminota mfite kuko ko turarwana n'amasaha kandi amasaha n'umwanzi wacu. Ubu nahagurutse mfite uruhuha rw'amasaha, ariko uko bimeze kose turayakoresha uko nguko ntitwoyahindura. Ndashimira Youth Ministry. Ni ministry cyangwa ni group? Imana mwinjira baho umugisha kuba twasanye namwe. Ndashima na isoko batwaje turi amatsinda nk'abiri, ndetse hari na bene data abandi bavuye Rwamagana. Uvuga ngo twavuye impande zose z'igihugu. Bene data, kubw'agaciro k'Imana n'umuhati wanyu kubona abajene bato bangana nkamwe ngo muhagurutse mugiye kuvugira Imana, biratangaje. Inzu ukuntu yaba ameze, ariko icyo kintu kiranejeje mu by'ukuri. Mwamfasha tugakomera Imana amashyi kuko nako ndi nabivuga. Youth group muzakomeze, kandi buriya ikintu gikomeye mu buzima
ni ukugira inshuti ukabasha kuyikomeza, kuko benshi bagize inshuti bananirwa kuzikomeza. Hari inshuti za mbere za kera zagucitse wobona ubu nyine zo bizagaciro, kandi ibyo mwapfuye ni bitoya ku kigero cy'imyaka tugezemo, ariko kugumana inshuti ni byiza. Bene data bose twazanye, mu by'ukuri ndibaza ko abenshi ni none nababonye n'amaso, ariko nibishoboka jewe nzi gucunga, nzi gufata neza inshuti. Imana yingiriye neza ukabona gusa umbereye inshuti umunsi umwe gusa, nzamenya kugufata neza. Rero Imana bampera umugisha ko mwabitekereje ko mbi inshuti yanyu. Namaze kubyakira kandi mivugiye imbere ko ntahandi twaganiriye, mivugiye imbere y'iteraniro ringana gutyo. Nimushake mujyane telefone zanjye uko mungana mwese, isoko nuko nguko. Tubaye inshuti uhereye none, kandi Imana izabimfashemo. Aho muzompamagara ntari ahandi nzabemerera. Amen, amen. Namwe nimbahamagara namwe muzanyemerera ko nanjye ngira igihe cy'ingendo no kugenda. Amen, amen. Imana ibaho umugisha. Rero shimira Imana kubwo bene data abatuye hano Nyabiheke. Ndashimira Imana kubwo umukozi w'Imana. Ndashimira Imana ku bayobozi bose turi kumwe, abo tuziranye nabo duherukana kera. Turabashimiye, Imana ibaho umugisha. Dushimira Imana ku bakristo mwese, muri beza kandi Imana ibaho umugisha. Hari igihe umuntu agera hano ukagira ibitekerezo byinshi, bashaka kwibaza ngo se Mana why, kubera iki? Ariko reka mbabwire, aha ngaha hano hantu mwabantu mwe, umuntu wese uzi kwandika uzogure karine wandike amateka y'Inyabiheke n'imirimo Imana izahakorera ku bwawe, kuko nutandika iby'Imana izakora ejo numara kubigeraho uzibagirwa icyo Imana yagukoreye hano. Haleluya. Kuko hari imirimo itangaje iri hano Nyabiheke, kandi iyo ngiyo na amateka ababitsemwo Imana igiye kuzahishura mugahinduka abandi Imana yabatekereje kera. Kuko ubu nyine biragaragara ko musa n'abacitse intege, biragaragara ko musa n'aboroshe, ariko njyewe ndebeye mu maso yo kwizera n'amaso yo kumenya Imana, ndabona Imana ikomeye muri mwe, ndabona Imana itangaje muri mwe, ndabona ibisubizo, ndabona abantu bakomeye bavuye hano bahindutse abandi mu bindi bihugu, kubera ko icyo Imana ibagambiriyeho ntawe uzakirwanya, habe n'uyu ndabibabwiye. Amen. Ntawe uzarwana n'umugambi w'Imana, habe n'uzawitanga uzamujyana atazi ukugiye. Mwavuga ngo amen, amen. Twaje kubasubizamo imbaraga no kubasubizamo intege, ariko ijambo dushaka kubaheza semene amen. Haleluya. Ndashaka kubabwira uko ubuntu bw'Imana bwahishuwe mu buzima bw'umuntu. Umugambi w'Imana n'ubuntu bw'Imana uko byahishuwe mu mugambi w'umuntu cyangwa se mu mateka y'umuntu. Icya kabiri, nimara mvuga imigisha y'Imana twaherewe muri Kristo Yesu kubwo ubuntu gusa, nibyo bintu bibiri ndi buvuge. Cya mbere mwacyumvishe, ni umugambi w'Imana yagize kubwo ubuntu kugira ngo ihindure ubuzima bw'umuntu. Icya kabiri, ni umugisha twaherewe muri Kristo Yesu ku buntu ntacyo dutanze. Amen, amen. Kubera ko umwanya ari muto nari kubwiriza, ariko kandi nkagira n'icyo nobigisha, kubera ko ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana. Niko kazi nkora, nimba mbivuga bavuga ngo ni mwarimu, nicyo ngora. Nari kubigisha ibintu muzosigara nabyibura, ejo bikaba ngombwa ko musubira kuduhamagara nayo tukagaruka kubaheza ibindi, kandi noneho tukaza turambuyeho bitangana nk'aka kanya gatoya dufite. Amen, amen. Umva mbabwire, umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu, sinsubira muri aya magambo bayasomye mwayumvise. Tito
sinjaga muri theology ngo mbabwiye Tito ninde niwe wanditse rya jambo riravuga ngo icyatumye ngusiga Ikereti ngo nukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye ku gice cya 5. hanyuma ngo tugere ku gice cya 11 havuga umugambi Imana yagiriye umuntu kuva kera kandi ugira kubwo umuntu. Reka mbabwire ibintu bitatu mu mugambi w'Imana. Imana yagambiriye kukugirira neza kera imfatiro z'isi n'ijuru ritarabaho. Wari mu mugambi w'Imana kuva kera ijuru n'isi bitarabaho. Imana yagushizeho utarabaho. Isi yagiye kubaho wewe warabayeho. Kugira ngo isi izabutaka Imana yagusasiye uzagenderaho. Kugira ngo ugire gute mu Efeso igice cya 2 ngo kugira ngo iyo mirimo myiza ngo tuyigenderemo. Kandi iyo mirimo myiza twayiherewe muri Kristo Yesu ubutaka butarasaswa mu isi. Kera mu Mana Imana yadusetinze muri yo ibihe bitarabaho. Haleluya. Mu Mana twariho umva twagiye kubaho twarabayeho tuza guseruka mu isi twaruzuye. Nukuvuga ngo Imana yaduserukije mu isi yaratwujuje muri yo. Kuko ndi twatangiye umunsi twaremwe ahubwo twaremwe umunsi yadutekereje hanyuma tubaho umunsi yadushize mu isi. Ariko twari turiho mu mugambi w'Imana. Ico gihe nico gihe Imana yari kwikugambirira ikavuga ngo mwene data nzamuremera ubuzima bwiza kandi azabugenderamo n'ubuzima bwo kubinyabiheke. Reka mbabwire Imana yari yarabupanze wowe utarabaho. Imana yari izi kuzabinyabiheke ariko Imana yari izi kuzahava uzutera intambwe Imana ikavuga ngo akandagiye mu kirenge cyanje. Wateri ya 2 ikavuga ngo akandagiye mu kirenge cyanje. Wateri ya 3 Imana izigenda ikuyobora muri step zayo kuzogeza ikugejeje kuri destiny yayo. Taho kandagira Imana itabishatse yozingazinga ubutaka ukaburaho kandagira. Kandi yabishatse yo gusasira amatapi imishugi yateguwe kukwitega mu nzira. Mwabanga bazamura Imana icubera tukavuga ngo amen. Ndaganira umwanya muto nindangiza ndaza gusenga. Amen. Ariko turacisha akantu kagufi karesha nkuko kugira ngo mbone gusenga kagasirimba. Sibyo? Amen. Kandi ukungiye kurangiza kubera ko nta mwanya dufite. Niko bimeze. Nibiba ngombwa we'll come back. Yesu Kristo nakunda tuzagaruka kandi natabikunda tuzohurire mu ijuru nico mbabwiye. Amen. Ninja kurangiza ndasaba abamama bazi kuvuza amapendo muze muraba nk'abahagarara hano nimba arangahe muyafate giratu dusirimbe. Amen. Umva mbabwiye umugambi w'Imana ku buzima bwawe Imana yawutekereje ariko Imana igira neza mwabagabo. Imana intekerezo z'Imana aho zazitekerereza ni muri Yesu Kristo. Imigisha y'Imana aho izica yose ni muri Kristo kuko nibyo bintu bibiri nababwiye ndi buganire. Semeni amen. Hanyuma kugirirwa neza kw'Imana Bibiri ivuga muri Yeremiya ngo zibyo nibwira kubagirira ngo ni byiza ntabwo ari bibi. Zibyo reka mbabwire mwabantu mwe binyabiheke nimuvuge ngo amen. Imana zibyo yibwira kubagirira. Semene amen. Imana zibyo yibwira kubagirira. Nubwo mubona ubuzima bukakaye mwaba mama namwe ba papa nubwo mubona ubuzima bumeze gutya nta hantu namwe hari ubuzima bwiza. Ndimugire ngo Kigali niho hari bwiza niho hari ubugoye kurusha uburi hano. Bakubwira amakuru yabo baragowe kuruta hano. Abari muri Amerika baragowe kuruta bari hano. Ariko ahantu haba ubuzima bwiza gusa ni muri Kristo Yesu. Ndiyo honyine. Semene amen. Amen. Muri Kristo Yesu niho honyine tuzatugera kubera umugambi Imana yatugambiriye kera tukaruhuka intambara zituri hejuru tukaruhuka twaburaye tukaruhuka amafa yabaye tukaruhuka ubugome butuzungurutse ariko tukaza tugenda turambuye amaboko nk'abatsindiwe igihugu we tukaza tuvuga ngo data we uri mwiza Mana we uri mwiza Mana.
umuntu akararagaragurika wabuze iyo werekera uhavuga ngo buraca ryari, ariko bwaca mu gitondo Imana ikakugoboka ikavuga ngo mwana wanje tutinye nubwo bimeze gutyo ndacyari kumwe nawe kandi ntuzapfa, kubera kuko amasezerano ngufiteho ni menshi. Hallelujah. Semeni amen. Amen. Imana itugiraho imigambi mu buryo butatu. Isambere yakugizeho umugambi utarabaho kera. Buri Imana niyo yashatse ko tuba Abanyarwanda, kandi Imana niyo yashatse ko utura igitarama, abandi bagatura Kigali, abandi bagatura he. Ariko Bibiliya kuko izitubwira ngo Imana nizihinduranye ki ibihe. Imana iyo igira hari cyo tuza twita ngo numutozo, sinzi ko abantu bose bawuzi. Kare kandi bakorogesha amata umutozo. Imana igira umutozo mu maboko yayo. Iyo yatoye umutozo mu buzima bwawe, izivuruga kuryivuruze ukazugenda wisanga mu nzira muri couloir Imana yaguciriye, kuko ihinduye uza wisanga i Kigali, yahindura ukisanga i Burayi, yahindura ukisanga handi, yahindura ukisanga uri umutegetsi, yahindura igasanga kuratora ikaratasi ku muhanda, kandi ngo zose bizabiwe ngo ku mugambi wayo ngo kandi mwiza. Muvuga ngo amen. Amen. Umugambi w'Imana ni mwiza ku buzima bwacu. Nico mpamvu mbabwira ntimugire icyo mwitwara muriho kandi muzabaho. Ntimugire n'icyo mutinya, kuko ifite ibitinyitse niyo yonyine ntakiza kitera ubwoba, kuko ngo aho yerekeye ntakiza kiyitanga, kandi ngo yihindukiye kugira icyo ikora ntakiza kivuguruza habe na kimwe. Imana yacu ishoboye byose kandi izi byose kandi bikora ku neza yacu byose. Nimuvuga ngo amen. Amen. Ariko Yesu abaririmbyi barinje neza baravuga ngo genda usenge kandi wongere ugire gute usenge, ngo numara ubigenze gute utandukanye gusenga kwawe, tandukanye gusenga kwawe, hanyuma niho nzagukiriza. ngo aho niho ngo nzagukiriza. Murayizi namwe aba hano? Yego. Genda usenge wongere usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ariho nzagukiriza, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Ngaho we ngaho Imana y'ukuri komeza kunyobora. Hallelujah. Amen. 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 Imana iyo yagushize mu mugambi wayo, izigenda ikura ingabo, izigenda ikura ibishakwe, izigenda ikura ibishugi, izigenda ikura ibigusikamiye, izakuberemereye, izakubase, Mana we, Mana yacu we. Amen. Amen. Ariko Yesu ni mwiza mwaba mama. Intera ubwoba Narimba kubimenya nibwo ubuzima we. Kumanywa naruririmba, nijoro marira ratemba, bintera ubwoba. Mana yacu kumenya ko Yesu ashoboye byose. Kumenya ko Yesu ashoboye byose niho ubuzima buza butangirira. Maisha yanaanza ubuzima, the life start by knowing only la connaissance de Dieu égale la vie. Ubuzima bwo kumenya ko Yesu abishoboye. Nimuvuga ngo amen. Amen. Kumenya ko Yesu abishoboye ni ubuzima buza butangirira. Amen. Amen. Kumenya ko Yesu abishoboye ni ubuzima buza butangirira. Kubera igihe reka mbabwire imigisha itatu twahawe
muri Kristo Yesu tuyiherwa kubw'ubuntu, kuko nta kundi gatwabigenza, hakuna ingine namna, nta kundi. Amen, amen, nta kundi twabigenza. Ariko nimubanze muvuge ngo amen, dutere amen, amen, amen. Nimwanga bazamura ibiganza tukavuga ngo amen. Mwanga bazamura ibiganza tuvuge ngo amen. Reka mbabwire imigisha twaherewe muri Kristo Yesu tuyihabwa kubw'ubuntu. Umugisha wa mbere ni umugisha wo gutoranwa muri Kristo Yesu, muri tiro z'isi zitararema, imisozi itarahunga, isi itarahunga, uhereye kera kose, urugo wahoze we, uhereye kera kose, urugo wahoze we. Twavuga ngo amen. Umugisha wa mbere twaherewe muri Kristo Yesu ni umugisha Imana yazaga igenda igutoranya kera, ikagutoranya mu bandi utabizi. Imana niyo yashatse ko muba abagabo, ishaka ko abandi baba abagore, ariko muri Kristo Yesu niyo twaherewe imigisha yose. Bibiliya igitubwira ngo yafashe imigisha yose ngo muri ngo yo muhe yo mu ijuru. Abaefesi igice cya mbere n'umurongo wa 3 ngo imigisha yose yo mu ijuru ngo yibumbira muri Kristo Yesu, ngo irangize iramuduha, ngo irangize imigisha yose muri Kristo Yesu, ngo irangize iramutuge imigisha yo muri Kristo Yesu. Imana ngo irangize ngo iramutuge muri rawe. Nimuvuge ngo amen. Imana ifata imigisha yose, ifata imigisha yose, ifata imigisha yose, ifata imigisha yose, yose 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 yose, imigisha yose. Haleluya, muzamuri Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Ifata imigisha yose yose. Ifata imigisha yose ngo idakuyemwo n'umwe, tuzanire muri Yesu, yibumbira muri Yesu iramuduha. Ngaya amahoro, dore ibyishimo, ugeretse ko amen, manshime amen. Ngaya amahoro, dore ibyishimo n'ubuntu ugeretse ku bundi we. Ngaya amahoro, dore ibyishimo n'ubuntu ugeretse ku bundi we. Tuzamura Imana. Haleluya, 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 haleluya. Imigisha yose yo muri Kristo Yesu Imana irayizana, ntiyareba uko dusa, ntiyareba urwego uriho mama we, ntiyareba urwego uriho mu mujene we. Reka mbabwire mwa basore mwe, semeni amen, amen. Uzamenye gukoresha umugisha wawe neza igihe cyawe, kuko nudakoresha umugisha wawe neza mu gihe cyawe, hari abandi biteguye kuwushamura bakawujana. Kandi imigisha irateguye, ariko uwawe be in time, ukoreshe neza mu gihe cyawe. Koreshe neza nshuti yanjye, ubwo n'ubuntu wagiriwe. Koreshe neza nshuti yanjye. Haleluya, haleluya. Abanga banyemera tukabanga bazamura icyubahiro. Ndio. Abanga bakomera Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Jehova Jala we, Jehova Jala we. Haleluya. Umugisha wa kabiri twaherewe muri Kristo Yesu ni umugisha wo kutugira abana b'Imana. Bakundwa ubu turi abana b'Imana, ariko ko tuzaza ntikurekanwa bene data, icyakora kuri hafi, nibuka ibyabaye kuva kera. Semeni amen. Haleluya.
igihe cyawe niyo nshuti yawe kandi igihe cyawe niwe aduyi wawe. Nukoresha igihe cyawe neza, you are friend of your time. Ndio. But when you use it uselessly, you are the evil. Uzoba umwanzi w'igihe cyawe nutamenya kugikoresha neza. Iryo jambo ndibwiye abajene. Semeni amen. Hallelujah. Nukoresha igihe cyawe neza uzoba inshuti yacu. Nukoresha igihe cyawe nabi uzoba umwanzi wacu. Kandi nta wundi mwanzi wawe. You are the enemy of yourself. Uri umwanzi wawe nudakoresha igihe neza. Ariko nukoresha igihe cyawe neza, you are friend of yourself. Uri inshuti yawe wenyine. Umva, ntawe uzokurwanya. Nimushake nabyo mu byumva. Buriya ntawe uzokurwanya. Uzorwana nawe wenyine. Reka ibi mbivuge mu byumva. Amen. Amen. Witwa nde papa? John. Joe. Nutirwanya ntawe uzakurwanya. Kuko nutarwana na John ngo umutsinde, abandi bose ntibogutsinda utaratsinze John. Ariko igihe uzotsinda John, gukomera kwa John ni ugutsinda John. Gutsindwa kwa John ni ugutsinda abandi. Kuko igihe uhawe urwana n'igihe cyawe ukirunda ku bandi, ni ukuvuga ngo ukirwana na John kugira ngo yumve ko ibyiwe biri mu bandi. Ariko igihe uzumva ko John aba muri we, you are the real you. Uri wewe kandi wewe nawe. Amva reka nkibabwire. Semeni amen. Amen. Wewe nawe nimushoborana muzashobora n'abandi. Muvugira ngo amen. Amen. Igituma hazaza umucuranzi ukomeye bakakwimura ni intambara wananiwe gutsinda wewe. Igituma hazaza uririnze akakwaka mikrofone ni ukubera ko wewe utaratsinda. Ariko umunsi wewe azotsinda wewe, uwo munsi abandi bose bazotsindwa imbere yawe, kubera ubushobozi ufite buri muri wowe ntibutegerejwe hanze yawe. Semeni amen. Hallelujah. Ubwenge bwawe ntibukubwira ko bishoboka. Umva, ubundi umujene arangwa niki? Nariko ngira ngo ndabivugaho. The characters of youth. Le caractère de jeunes. Example, hard workers. Abakozi ba cyane. Nusinzira cyane, when you sleep much. Nusinzira cyane. Uzosarura iki? Ngonera. Nubyuka kare. Uzabeshaho abandi. Amen. Amen. Iyindi karakteri y'abajene. Abajene mwabanga bazamura mukavuga ngo amen. Mwavuga kandi ngo amen. Ariko abajene ni beza. Gukorana n'abajene buriya nta kindi kintu. Think bigger. Gutekereza cyane. Nutekereza buke. Buriya nta rugenzi ruba kure. Urugenzi ruba kure n'urugenzi rwa hafi ruza rurangirira muri wewe. Iyo utangiye urugenzi rwagutsinze ruza rukubera kure, ariko iyo utangiye urugenzi warutsinze ruza rukubera hafi. Ndi kuvugana n'abajene mu izina rya Yesu. Semeni amen. Amen. When you start a journey, when you defeat it, nutangira urugenzi watsinze ruzaba rugufi, ariko nutangira urugenzi rwagutsinze ruzaba rure. Abajene. Amen. Amen. Mindset ya yindi bababwiye. Reka nigarukire ibyo ngibyo. Nta mwanya wo kubibaganirira kuko no time. Iminota yanje irashize ko ndayibarira kondoke. Reka mbabwire umugisha wa gatatu. Semeni amen. Amen. Imana imaze kudutekereza kera muri ikatugira abana bayo. Icya gatatu yaduhaye iki? Semeni amen. Amen. Yaduhaye promise, isezerano. Ariko ryiki ryo kuba abaragwa. Yego. Ryo kuba abaragwa biki b'ubutunzi bo muri Kristo Yesu. Buri uri umukene bingana n'ubukene wigirira. Bukene ugira tekereza kuri wewe nibwo bukene ugirana nawe.
ariko ubutunzi ugirana nawe bwo kwitekerezaho niyo rishasiri ibitse hariya hirya yawe. Twabaye abana b'Imana, muri abo bana b'Imana duhabwa ubutunzi bwose bwo mu Mana, hadasigaye na kimwe. Hadasigaye niki? Na kimwe. Habe na kimwe ntagisigaye, habe na kimwe ntagisigaye. Zose twarabihawe. Semeni amen. Amen. Mwenga bazamura icyubahiro tuvuge ngo amen. Yaratwimanye Yesu inshuro ibihumbi n'ibihumbi we, kandi sibanga barabizi ejo bundi yaraturamiwe dushiri mu. Haleluya. Imana yaje ngo ibimane mu izina rya Yesu. Ndiyo. Ndabaturaho mu izina rya Yesu abantu b'inyabiyeke. Imana yaje kubimana